Pereza Banse phakamisa lapha ke uBanse indlela yaphasa uyitshebe Brendan Peterson lihle kalula lakuvela umuntu lapha kuyo ke Marumo Gallants waselifaka lapha ke phakathi nenkundla athoke leyo pass futhi phela lokho lapha ke Brendan Peterson bazowazama ke ama long ball abayo lapha ke Marumo Gallants mawubheka ke iqembu leMarumo Gallants liqala nje aloba noba kadlala ibhola emncane kangaka khanyisa khadlogesi khanyisa mayo ayiphakamisa ayijikjela phakathi eboxini kodwa akayithola umuntu la kumele ngabe ezobe seqala phansi lapha kokhumbula Ncube iphakamisa lapha koNcube phakathi eboxini ibhola leMarumo Gallants liphelela ngale ke nenkundla kuye lapha ke uThabiso Munyane sebenza lapha ke Thabiso ukibela bemsola ke leyo ya kahle ho otladisa itekiso othi mawulibuka ulisole leli ukuthi ngeke ngifikela ngiyakhona kodwa uligibele nalithuba sebenza lapha ke muva Brendan Peterson uthi yazama sekela sithole chithi ke into zami awukwazi ke ukusuka lela usuka khona uzomngcolisa wesithole phakamisile lapha ke uMabuza uthi yahlaba uyadla usithole sebenza lapha ke Brendan Peterson akubheke nje usithole uyitshebe baroka bacishe ke bagaina ipromotion kwakuthi ke bahambisa ucoach Dennis Malisela asanda qala ke lapha kuma playoffs nalibhola ke manje elayo ke Marumo ayikho yamhlula futhi usithole liyamhlula futhi usithole yena ke usekela asithole akubheka nje ke shelele ngako ushunwe inkani kancane phumela ngaphandle lebhola kuzoba ke i-goal kick base kaMako ngiyabheja ngomako table for two amastarter lawa angazi sibheke lapha ke ibhola leKaizer Chiefs phakamisa uShabalala alivimba leli bhola uye lapha ke uMonde Mpakate qala phansi lapha ke uZitha Kwinika Thabiso Munyane bathi senqanele ngalo bano bengadlala ibhola emncane kangaka uthi aliphakamisa ke leli bhola lizohamba nje liphumela ngaphandle swinga zoke sibheke ke mbukela ukuthi ke kuyabani uzobuka vimba kalula lapha ke muva iKaizer Chiefs ibhola lakhe Ibrahim Banse engale ke nenkundla bafuna lapha ke Monde Mpambaniso sibheke lapha ke Popeye uzofuna lapha ke Ainikoy Eroin phakamisa Ibrahim Banse izohalansa Ibrahim Banse shitsha kana umdlalo lapha nenkundla ufuna ke Mabocha elidlusana lapha ke Mabocha madoda uzoba ke ifoul uzobhalwa Zitha Kwinika uzobhalwa uthina Mpempe wozaphe yellow card etholwe lapha ke uZitha Kwinika yellow card etholwe uZitha Kwinika dlalise kabi Monde Mpambaniso Ibrahim Banse sebenza lapha ke muva iKaizer Chiefs Ibrahim Banse Mabuza phakathi leli bhola leMarumo Gallants Ndlondlo phakeme ijubula lakhe umsizikano Mpempe kuthiwa ke isikhindi bese sishaya umoya kuye lapha ke undaba ethethwa Ndlondlo uthisha noMpempe kuthi hu uthisha umsizikano Mpempe kuthi hu funa ngapha ke usithole iMarumo Gallants gibela bemsola indo Peterson uyintshebe yahle intshebe ezama lapha ke kahle hodlalisa yena ke ugibela bemsola uthi uyayizuma intshebe ethi nje intshebe kwaGogeza ubheke nje uZitha ukhipha u14 lapha bekumele ke akhiphe ke isipalele su16 ingakho ke secure kabi yena ke uKwinika nalithuba isheke baganga lapha ke muva abemaya akupheka nje ke shelele ngako ushunwe inkani eliphakamisile Zitha Kwinika akangakhuluma lapha ke yena ke Eroin bena lapha ke uWashington Arubi wafika sekuvalwa amehlo uMaveni Sikhosana sinda ngokulambisa yena ke iMarumo Gallants Zitha Kwinika bena lapha ke uBruce Vuma phakamisa uNqobo afuna Makhanda sebenza lapha ke muva abayo ke iMarumo Gallants Lilepo dlala noShabalala sibheke lapha koNqobo
phakamisa uNgcobo awufuna amakhanda futhi lithola ke table for 2 table for 2 table for 2 table for 2 ayikhona liyala iphula lakhe table for 2 asanele vele bhayi Bohang Mabwe bona lapha ke Candy Shop isitolo samaswiti Zitha Kwinika uyahamba ke uZitha Kwinika ufuna ngapha ke inkundla Thabiso Munyane uyahlehla ke uMunyane uthola uZitha Kwinika cross inhle phakathi eboxini bazofuna amakhanda uyewafika lapha ke noZinti wafika Washington Arubi Paseka Mako aktiphole Kaizer Chiefs thola lapha ke table for 2 phakathi eboxini bazofuna amakhanda cross efakwa lapha ke table for 2 athi liyavuthwa ibhodo emadoda athi yasondela ke athi Candy Shop ke manje Nkosi Kuphila Ngcobo eletha ngapha ke inkundla table for 2 ama-starter lawa ukudla okungayindawo ayikhona yakuhlula lapha ke table for akhona ke lapha ke Olwazi Ziqubo akhona ke lapha ke Obongani Khumalo Solomon Kalu sibheka lapha ke Shabalala sebenza lapha ke muva Phakamisa Mabwe bazofuna amakhanda Washington Arubi lidla jekalula Washington Arubi alibuyisa lapha ke Marumo Gallants sebenza Brendan Peterson eseliphakeme ke iDugu bese kune offside bapheka lapha ke mukela amaqembu kuthwaka ke liphumi uyalibuyisa uMayo alimthola lapha uMayo Mabwe awuthiyazama leBohang Mabwe phakamisa ibhola ayikho lo mdlalo ngubona ke unqotshwa from the bench ngipha ke Candy Shop Paseka Mako dlala noShabalala Paseka Mako phakathi eboxini Paseka Mako ayikhona la ngaba lihlekenezeneze ibhola lakhe yena sebezokhompyutha ke manje lapha ke phakathi eboxini beKaizer Chiefs njoba ke sengene ke iSiliva Lilepo Lollipop siyayimunya phakathi yena ke uLilepo ayakuthanda ke lokho amakhosi nathi ibhola lakhe usiyayimunya yona ke iLollipop udlinyoka uqeda ngendoda far poster yadlala TV imani noma ibhokisi awuthukhethe ibhokisi kuvela phuma iKaizer Chiefs yenza nje Claude Lilepo Lollipop siyayimunya